Čika zdrave, radoznali kviz, gdje učenje postaje avantura. Zdravo radoznalci! Vrijeme je za još jedan radoznali kviz, gdje učenje postaje avantura. Zato idemo u tu avanturu. Stiže, ne brini. Igraj Gemini. Dječja igra sa kartama, potraži u tržnim centrima i knjižarama. A prvo radoznalo pitanje glasi: koja je životinja poznata po svojoj dugačkoj surli i klempavim ušima? Pod A nosorog, pod B slon ili pod C žirafa? Pod B slon, to je tačan odgovor. Bravo radoznalci! A sada ćemo malo da naučimo o tim divnim životinjama. Slonovi su najveće životinje koje žive na kopnu. Imaju dugačak nos zvani surla koji mogu koristiti za hvatanje stvari, mirisanje pa čak i zvuk trube. Imaju velike fleksibilne uši koje im pomažu da se rasklade pod vrelim suncem i velika snažna stopala koja se jedva čuju iako su tako teška. Žive u porodicama zvanim krda koje vodi mudra starija ženka slonica i svi paze jedni na druge, pokazujući da im je duboko stalo do svoje porodice i prijatelja. Bravo radoznalci, a idemo sada na naše drugo pitanje. Koja je planeta poznata kao crvena planeta? Pod A Jupiter, pod B Mars ili pod C Venera? Pod B Mars. Bravo radoznalci. A sada da nešto naučimo o toj planeti. Zove se crvena planeta zbog svog crvenkastog izgleda. Za razliku od Zemlje, Mars ima dva mala mjeseca koji više liče na malene prgave asteroide nego na naš okrugli svijetli mjesec. Naučnici su veoma zainteresovani za Mars jer misle da je tamo možda odavno bilo vode, a možda čak i života. Zanimljivo, zar ne? Zdravo radoznalci, to sam ja, Čika zdravi. Imam jedno iznenađenje za vas. Da, to je igra Gemini, koju sam ja napravio. Da, odlična igra sa kartama. Porodična igra, možete igrati sa svojim drugarima i drugaricama, bratom, sestrom, ali i sa roditeljima. Znači, ideš na more, ne brini, ponesi Gemini. Ideš na planinu, ne brini, ponesi Gemini. Dosadno ti je, ne brini. Igraj Gemini. Treće pitanje glasi: koja vrsta životinje polaže jaja? Pod A pas, pod B mačka ili pod C ptica? Pod C ptica je tačan odgovor. Bravo radoznalci! Hajde sada malo i da naučimo o tome. Ptice nose jaja na poseban način. Prvo ptica gradi udobno gnijezdo koristeći grančice, lišće kako bi napravila sigurno mjesto za svoja jaja. Potom ptice nježno polažu svoja jaja u gnijezdo, a nakon nekog vremena jaja počinju da pucaju i iz njih proviruju maleni ptići, spremni da ih roditelji hrane. A čim ojačaju, mladi ptići istražuju svijet oko sebe. Zanimljivo, zar ne radoznalci? Na redu je naše četvrto pitanje radoznalci. Kako se zove najveći okean na zemlji? Pod A Tihi okean, pod B Atlantski okean ili pod C Indijski okean? Pod A Tihi okean. A sada ćemo malo da čujemo o tom velikom okeanu. Tihi okean je najveći okean na svijetu. Toliko je ogroman da je poput džinovskog bazena koji pokriva 1/3 planete Zemlje. U njemu žive zadivljujuće životinje kao što su razigrani delfini, morske kornjače koje se sporo kreću i šarene ribe koje izgledaju kao da nose kostime za zabavu. A peto pitanje glasi:
koja je vrsta životinje poznata po tome što glumi da je mrtva kada se osjeća ugrožena? Pod A lisica, pod B vjeverica ili pod C oposum? Pod C oposum je tačan odgovor. Bravo radoznalci! Sada da malo čujemo o tim divnim životinjama. Oposum je fascinantna životinja s pakuljastim bijelim licem i dugim repom. Veoma su posebni jer imaju torbicu u kojoj su njihove bebe udobne i bezbjedne, baš kao kenguri. Noću oposumi idu u avanture, tražeći voće i insekte za jelo, koristeći svoj oštri njuh da ih vodi. Osim toga, vrlo su dobri u igranju žmurke, a ponekad se pretvaraju da su mrtvi kada se uplaše. Zanimljivo, zar ne, radoznalci? A naše sljedeće pitanje glasi: pogodi koja je planeta najbliža Suncu? Pod A Zemlja, pod B Merkur ili pod C Venera? Pod B Merkur. To je tačan odgovor, radoznalci. A sada ćemo malo da čujemo o toj planeti. Merkur je sićušna planeta najbliža Suncu i kruži oko njega brže od bilo koje druge planete. Iako je veoma blizu Sunca, Merkur može biti veoma hladan jer nema mnogo vazduha da bi ga zagrejavao. Ova mala planeta prekrivena je kraterima od svemirskih stijena i ima dan koji je duži od godine, što ga čini fascinantnom planetom. Zanimljivo, zar ne? I naše 7. pitanje glasi: koja je životinja poznata po tome što može promijeniti svoju boju kako bi se uklopila u okolinu? Pod A krokodil, pod B skakavac ili pod C kameleon? Pod C kameleon. Bravo radoznalci! A sada ćemo malo i naučiti o ovim divnim i zanimljivim životinjama. Kameleon je posebna vrsta guštera koji ima magičnu sposobnost da mijenja svoje boje kako bi se stopio s okolinom, čineći ga majstorom skrivača u divljini. Svojim dugim ljepljivim jezicima mogu uhvatiti bube koje jedu iz daleka, brže nego što možete trepnuti. Kameleoni također imaju oči koje mogu gledati u 2 različita smjera odjednom, tako da mogu istovremeno paziti na grickalice i opasnosti, što ih čini super cool životinjama iz životinjskog carstva. Zanimljivo, zar ne, radoznalci? Ideš na more? Ne brini. Ponesi Gemini, dječja igra sa kartama, potraži u tržnim centrima i knjižarama. O, radoznalci, hvala vam što ste učestvovali u radoznalom kvizu. Nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo. A mi se vidimo ponovo, gdje vas očekuju nova zanimljiva pitanja. Baš čika zdrave! Pridružite nam se i lajkujte i pratite kanal Čika zdrave.